Povećanje otkupne cene jagnjadi i teladi i isplata subvencija poljoprivrednicima bile su teme razgovora narodnog poslanika Milije Miletića i direktorke Uprave za agrarna plaćanja Biljane Petrović, koji je održan juče u Beogradu. Miletić je od direktorke Petrović tražio da se ubrza proces isplate subvencija i da se realizuju zahtevi za subvencije za mlade poljoprivrednike, jer kako je naveo, posao u polju ne može da čeka. Cilj je da poljoprivredu napređujemo, a ne da je unazađujemo. Borim se i borit ću se još jače da kroz poljoprivredu možemo da razvijamo naše male opštine i nerazvijena područja, ali i da ojačamo poljoprivrednike koji su stub našeg sela, rekao je Miletić. Miletić je potom imao sastanak i u Ministarstvu poljoprivrede sa šefom kabineta ministra Nedimovića, gde je razgovarano na temu pronalaženja mogućnosti za povećanje cene otkupa jagnjadi i teladi. Miletić je rekao da je otkupna cena jagnjadi i stoke niska i da treba što pre korigovati cenu od 210 dinara, što je i prihvaćeno. Miletić je poručio da država mora da pomogne prilikom plasmana robe, posebno u ovoj situaciji koja je nastala posle vanrednog stanja, kada ga nije ni bilo, te da olakša stočarima koji polako obnavljaju svoja stada. Sada ćemo sačiniti spisak svih stočara koji nude svoja grla stoke kako bi kupci mogli što pre da se upoznaju sa uslovima i sa cenom otkupa jagnjadi. Insistiraću i u buduće da se što više pomaže stočarima, rekao je Miletić. On je poručio da od danas stočari mogu da se obrate odseku za poljoprivredu opštine Svrljig, gde će se napraviti spiskovi i uputiti stočari kako po najpovoljnijim uslovima mogu da plasiraju stoku koju imaju. Miletić je prethodno u Skupštini Srbije upozorio narodne poslanike da je otkupna cena stoke bezobrazno niska i pozvao sve poslanike da kupe jagnjad od srpskog seljaka i tako im pomognu da prežive. On je najavio i da će štrajkovati glađu ispred Skupštine Republike Srbije ukoliko država ne reaguje odmah i ukoliko se nešto ne učini da se poveća cena otkupa stoke.